Podcast ya Mapitsi, it's not about gossiping. Oh, umshireleje. Go la ba bedi le plan le tabeke, go le tlem sabotage. All right, let's go. Nna ke nagana gore maybe o swanetse go rusa pele. Re ka se tlhole re te makaga. Re nyaka nnete fela. Go na le di-method tse dingwe tse e leng gore a ke dumelelane le tsona. Do I believe that he hired a bogus teacher intentionally? No. I do not believe that he did that. Nobody forced you to bribe. In the same way that nobody forced Clement to go the drugs. Tha gore motho tumela gore o ikele rehab go ba ka personal go khumana court. Ke mona se pela ka nna le molokoloji. Ba ke molokolola. O chabile. Let me tell you. A gona botho tong convincang gore addiction ya Clement ga se boloye. Manje let us see explain ga jang. Ma ona o loiwa selo. La bona mfano la o no ba gama ke peer pressure lo nyoko no thagatsa dichomi fela. Ha ona se sengwe. Hey, my love. Clement wile. Sa kuhle Clement ga sa leo. Oh, Lizzy, o ra jwang gore ha sa leo. Emanyana Lizzy, o nyoko mpotsa gore ngi Clement. Ke ra gore o discharge ene ga re tsebe gore o ile kae. Damn man Clement. Go tswa gore mfananya no. Re ke ka founa ka morao o fetša o tsena. E lo re ke nga we, o chabile sepetlele. Oh, bona re chaba le nna tla re o self hostage o sa. Dr. Hlongwane o discharge. Ba re menyana ka taba ja discharge again. I need a decent bed and a decent shower. It's been a long couple of days. Thank you. You went fine, Clement. Follow me shop. Joyce ambushed me. There's no way forward. We need to complain to the circuit. Tla no re tse taba ye gore re ise khorong ya tsheko. Re senya leina la Shongwe gore taba tša gago di loke. You know, this will turn this case into a public spectacle. Are you sure this is your only reason? Or you worried Shongwe will implicate you? No, of course not. Never took any money from that boy. So why don't we take this to court then? What are you insisting on getting to court? Why? Because you want to get more money? You know, teachers union ba ngonile ka taba di lawyer ro tlogela lo tja lawyer because lawyer mo lengwe you know go case issue court. Bona. Ge Shongwe a ka khona go hlatsela gore o ile o fa tšhelete. Bona go fedile ka wena. So nna ke tlo fa letšatši la go sasa gore wena o tšee sephetho sa gore o nyaka go mpotša nnete goba ga oa. Wakey, sleepyhead. Are, tsoga Clement, tsoga re fitlile. Tsoga mshimana. Are. Yeah. Hey. Tsogile. And then Clement. Mshimanyana mo botse so robala ka dibokati le dieta. O diegileng papa? really go. Limplete mogala. As if I'm some sort of power. Clement, le bagaro batswadi ba go ba mpiditše ka baka la gore ba go rata. This is harassment, this is trespassing, this is invading my privacy. So hope you're join before you phone police. Fast. O bona la o ithata wena Clement. Off day. Di drugs di ka tšona Clement. Limpile di drugs na. Ke gopela gore ba go thusha ngwanaka. Clement ngwanaka. Re direla wena se. You two, biggest hypocrites I know. Biggest hypocrites I know. Because Coco, tell me if we called people or battle ambush when he found out or insure let have come that federal police. Mami terrorist when I go Nalma over Tavan, we didn't say anything. Clement, kirile melele. Are.
Are ke rile emelela. Cooperate, Clement. Cooperate. You must cooperate. O sure gore re ka searcha ka mo re ka se kry selo. Nyaka ngwana. wa tsebe keng e re pake dipeke tša gago. Yeah, mama ke nagana gore You understand? we enough. Wena. Mo pakeleng re tsamaye go ka re to re sokodiša. Tshwara diaparo tsa ka fela sa. O tshwara fela ka matsonyana a tšhila o tla ntseba botse. Why? Clement ngiyakucela mntana mvuma uhambe nabo bakusize. Ngoseche ka mo check gore a gone selo ka mo kamoreng ya moshimane. Mo le motlhokomele. And now I don't want you. Let's say it now. Today you mess with the wrong one. Today you mess with the wrong one. Ringata. Tell me you're joking. You guys, Lena, you guys are involved in this ambush. Paswan, ngwanaka, please, la mmatsa ke a kgopela. O ska tata fisha se o feta ka mphajeng se tata file ka gone ngwanaka. Ke tsebile gore ke tla kry-a di-drugs ka. A re molateng boys. O thusha man. Gore di okobatse ditso mo mmeleng wa gago. Malome, I'm clean. I'm clean. Okay, you lot there when now. Para. Ntubeleng. Ao ke pone, lo ke pona mo. Clement, my boy. Ge o se phara nkore botse gore na tše di-druga di tšwa jwang ka kamoreng ya gago di nyaka eng mo tšeeng. Wait. Clement. Please, ngwanaka, ke a go kgopela. Tsamaya batho ba ska tšhaba-tšhaba tlhe ra go kgopela. Ke batla go tšhaba-tšhaba. Batswadi ba ka ke a kwešiša gore o le kwešiše botlhoko ke kgale mara se nka le botsang sona ke gore le dira se ka baka la gore le morata and-e le monyakela bophelo bo bokaone so ka mpelaelo is in good hands no go leboga nna ka mogao wa modimo o na le tsela e pejananyana man ya go rekiša koša e babuša mo re bolela ka free marketing plan. Siphola, ko go boditse gore ga ke ye podcast ya Mapitsi. And lona, I don't think o tla thabela go ba le nna kwa so. Yo. Yeah, bona mana ke biletse ka mokgomo wa ka yena and I wish I didn't so. Wow, dira dilo tša maema fase so gae mo re lebeletse gore tlo šomiša podcast ya gae go rekiša koša e. Siphola. I've done this before without Mapitsi and I can do it again. Okay? Mana nna fela se ke se gopelang ke gore gopela koša e rentšhe. Oh, I thought wena so ka ntirelang sona keng ko go nkrela a dope vocalist. I thought mona koše e nyaka something unique, something different before ke release. Ke gopelaelo ke tlo nyakela vocalist e ngwe ya go sefa kudu mara tlhopela o se ka ntebala ge setse le ona di-Metro FM awards tša lena tše wena ke theletse koša e. Tabela, Principal. Alfred, are you okay? Ntse kwa kgona gore mona be kutlwile light gore tu a se ka ga check motho mara Ge e le gore o nyako ya gae, you know, I could stay and just help you out. o nko eme pele man o se ke tse gore o na le taba o na taba wena a o tlo ntloša mo students sa ka ke a o botsa I'm fine. Alfred, I was just trying to help you. Unlike you, my testimony won't be neutral. What do you mean? I'll make sure that they know that we made all the hiring decisions together. Together? Yes, Oh, we did. no, that was never how it went. No, that's how it... No, We Alfred, did. no. Listen, we did.
Alfred, you did not give me much choice in that recommendation that you sent to the DOE. You didn't. You really didn't. And you know, I wouldn't have recommended Shongwe at all for that list. You know that. The interview was not great. Come on, Alfred. What kind of a person are you? Do you have proof? O tsebe seki o dile o tla no go patala. Well, since we tseba gore ke sonna go patala a lot more than lunch jane ya gago. Go nya ka gore go tshwara lefo ka mkhol ya tantuleng ka gona. Oh, wa mkhotsi ke maswabi. Sa ke o le ke tsile mo. O ka matlhatsi thibo se ba le gona go ntshireletse. Ana me lo ke mangwaneng le taba gore le tona gana gore podcast ya rena ke ya mabarbar fela. O tshilo jalo. Khane beef ya ikeng lwena. Second, arets, but I can go see an ogaka, can I again? I've really got to come and I can hope no more plotting these things. Of course. We told you, Emilia, how regarding our next guest. All the Nubaka and drug addict, now he's a businessman. So, on a hanor, o tla re thusa gore re khumane di-views tse dintšhinyana. Mates, thank you for gathering here. So mo pele ga rena ka ge le bona mo ke di-sweater, ne, and we're going to choose the best. Mara re tlo emisha matsogo, ne? And re tlo kry the winner today. Yes. Thank you. So mo pele ga ka mo ke e ke tshwere mo ke Miss Ocean. Ba ba ratang ba emisha matsogo. Another dreadful design. Excuse me? Arban, stop being mean, please. Thank you. Right now, Kitimela ya Mr. Paxton Home. Baba ratang. Gapo ka re engwe ya dibike tša Mr. Homo tša go monganga. Amo? Sorry. Yo. Okay, guys, continuing. Ani ba le relata ya Miss Mosibiadi ba ba e ratang ke gopala le mission matsogo. There it is. Okay. Metele matsogo. Ladies and gentlemen, I was set up for 2026 with you. It's this one, darling. It's this one. Okay. I failed as motswadi wa Clement. Ke nagana gore mohlomong if I stayed with him, maybe all of this was not going to happen. Hayi, udodi lo khulumayo. Lethi moni leli ulithole le eJoburg mntanami. Ke gopola ka mkhongo na ka bana la ka gona phaswana wa ka. Ka mkhongo ba mkuka ka re ba kuka pushanyana. Se swantšho sela. Se ka se tšhomo go nna. Ya e fela se ba ratenisi re tla tshwanela go goreng re no tishanyana le tsoga ke tough love. O bitša tough love ene. Le mathomo le be le sela sona le gore le bitše Mr. Moloto. Kodwa nepile. I mean, ngwana immediately after he escaped from hospital, o dirileng, huh? O latetše di-drugs. Kodwa yazi, ungathi ngeke ngalibona le box phambeleni. But kuphi angisakhumbuli kahle. Gore mohlomongwe salelano le bona ka romong ya gage ba se le tšee serious ka gore lenana reno ba lepokisi fela la di-chocolate. Ga ke tsebe gore ngwanoki o ba tšea di-drugs gona mo and re be re sa bone selo. Uzofuna ukuthi ngiyoshintsha ngifonela noPretty. La bona ba go shona ntwe ntshwenyang ke gore phasana ka no se nyaka gore bona. Gape o nagana gore re moekile. We betrayed him. Ke be ke le busy le nna ke thuša balwetse ba bangwe. E se ba tla ke tlhokomela le maaka a motlogolo wa monna ga go nna. Motho o tswile mo sepetlele. A re tsebe re ga itswa mo o ile ka. Ge ile gore o sepetša go hwetša di-drugs o tse re se ra gore
Ga ka khotsa di-drugs mo systemeng ya gage, it will cause a blood clot. And that would mean what? A fatal heart attack or a fatal stroke. O se kgone go rekišana, ke go botsa bophelo ba... Buti, Dr. Thubagale o nepile. Ke mošomo wa gago go tlhola difaele tša balwetse ka moka go netefatša ge ba lokolotšwe. O se sa bušeletša tabe ya go ngangišana le Dr. Thubagale. Motho yo ke mogolo wa gago mo mošomong. Re ya bona? Moisola wa 19 years yo a beng a etswa ka molatheho varsity wa go amogela mo maabane bošego le a mogopola ke a bo ntlhokagetše. Ai. Ngwana o latsa. Yeah, fetile. That could have been Clement. That's the thing. O Clement gape o tlo phunyoga ka lešobana la nnalete ka go ya rehab. Lefatshe le ga le safe. Sure. Jackie, o dirile eng ngwanaka? Ke be ke leka go dira recipe ya di-cupcake ka cream mara e fela So o nagana gore o dire se o noši ngwanaka? ke be ke leka go surprise that's all, but it all went wrong. You made it look so easy, ne? Like I'm just useless. Useless? Oh no, my baby. Ntebele, you can never be useless. O Jackie monama wena. O ngonyana wa bohlale. Okay? And now I'm proud of you. Okay? And ke tlo go thusha. A re bona. Oh. Paxton, ke gopela o re thushe go tlea apa mo ngwanaka. And my captain, mo ke mo ka re thusha ka tee. Ah, okay. A re bona. You know what? How about when I mix it and then make it like rochela cremora? My captain, and that cremora plus sky feature you talk for these cupcakes. All right. Okay. You're doing so well. Okay, babe, so kuluma more for you guys. I don't want to cut Clement. He's getting all the help he needs. No? All right. And no? Bakusta, no, it's okay. Kinyi. Ba. Ipone. Ke tsamaile mona. Ka hoteleng ya moshimanteng e ba reng ke ena Clement. Ntho tsena ke di fumane hona teng tseo. Ho bonala hantle hore itsa ke mo gabeletsa mo e ka o ntse etsa mesebelele mo. Ke a matha potlakile a tsamaya kwana a lo tshwara party ya ditletle kwana ya di drugs as you can see. Ho tsentse ntho tsena di yang gamo. Njani? She ba o shebisitse hantle mo no etsala mo. It's probably about like 10 bags or so here. Clement was into deep, mos. Ke yona ntho e ke buang ka yona hantle njani. And ha qeta wa mathaka ka mona o fafatsa maka le ditšhomeng tsa haetse. Bona no ba le ke no Peterson o re shebile mona wa fofonela. This is not good for us. Peterson thinks we are linked to father's death. And Ekamo, he's closing in. Bon. O se ke itshwenya ka Peterson. Tla meka-mekana le. Ke kopa o tsamaye. O lo meka-mekana le ngaka e ya hao ena le fetwa. Alfred, ke be ke sena go nnete ba gore yo gona go ba awa ka gore yo ga ke na nna kwa ga go mosadi yoke. It's okay. We will be later. Was my grade 10. So let me just. Good. It's Alfred. I just need a hug. Okay. I've just been going through so much. Ka Clement, and if it was not for this exams, I can't be
What the hell is this? Ke eng mo? No. Look, you guys, I have no choice. I mean, Joyce won't get you calling and I want to travel. I want to let you show. So, o nagana gore Shongo o moditse gore o file tšhelete? I don't know. That's what frustrates me. I do you know, Maran, unse picture I can mention Lina like. That's all I know. Na little idea fela that you can find out over it. What? No. I can't room go Lelian. O tlotlogela Joyce le department ya gagwe just went like that. First sepula o ile go bona Shongo ke a go gopela. What if Joyce o na le batho ba bantibeletse ba bona ntongolong ke dirang? Ga ke nagana gore Shongo o that far over it. I don't know. You have to admit it. I'm scared. I'm scared I'll lose my job. Saka what won't have. O be a tshogile a thuthumela o ka re letlakala le mmone gore ba fofilela bjang bona ka Tšeo ka moka ke di-withdrawal symptoms o tlo ba right le se ka tshwenyega ka yena a tseba nna ke be ke thabišitše ke sentela ya ntate moloto awa e ga botse ya bontšha gore tlabente o tlo ba shapa se ke se naganang ke gore shamegeng ke be batswadi ba ngwanela 19 years ba ile ba mo iša kua pele a tlhokofala nke be go nna sa phela go na le mošebele tlhokofetseng what if Clement le ena o gona ko plekeng ene ke a gopela bana baka ngacala lesengcala semlandene re tla gopela moruti gore a tlo bapelela le timone le gore le tswa go yena no bona ntate moloto le batho ba bereka le yena ba tseba se ba se dirang o tlo thušega ma please please ma lo kopela